thứ nói gì em hay chưa cái chủ ra về được học gì em hay cái chủ ra bác khả là cái sẽ số mà ta là khi mình cái sẽ số mà ta là khi mình nè hay nè ta cái chủ ra rồi ở đây tiền học của school Jesus healed the blind and the mute ở đây mình ta là cái sẽ số ở trên mà là nó để ra là được thiết kế về đó và mẹ nó và mẹ thiết ra đó bắt được mà nó ta lỡ bắt được này cái chủ ra nó bây giờ đã thua ba nó là ta được cái nó phải này cái sẽ sự điều ra là nó as Jesus went on from there nó phải này cái sẽ sự level sự ta lo này mà nó bây giờ two blind men follow him nó và mẹ thiết ra kia này nó ở bỏ kia nó bỏ kia cho để ra nó call out nó có cái sự thua ra nó có thứ đó là health message of us nó bây giờ mà là master quả mà nó with us ta cái nhau quả son of David nó có ra là nó so đào bị phục khoa so đào nó so đào phục khoa when he has her gone and talk nó phải là cái sai số là nó số devil nó để là the blind man come to him nó bỏ mẹ thì ra và kia này Jesus ở nó Jesus ở đó bây giờ mà and she asked them where they và kia nó they và kia nó do you believe this I am able to do this do you believe this I am able to do this nó ở đây ta được ra thứ nào sẽ có nó yamata the way in it thứ nào sẽ có nó the blind man how can they see Jesus come here no let them go to the pakropata no family thita ba khiyai ne no awe thi wera ka se shu atama no la te de no pakropata lo ta bu no pay ne pakete ra no yes lord they replies no pakete ma no awe te chara me no ka sa no pa no awe te ka tu ra no yi me ye na no then the toss their eye he topped their eyes don't run it away to ba away the man to away the man and says according to your faith with will is be done to you le couple tu na ta ho tu ta na ho ne away ne more ta ki ho ne tu ki ero de and their size was could not restore their sight was restored sidara awethe ame ne kichigita Jesus one dance straight turning see this no one know about this but they went out and spread the news about him all over this regions cái sẽ sự malura từ từ về đó ta kluwe ile panor gari mình mà từ từ nhar cái này panor từ sa cái basta na cái đó ở đây thì bạn haro ta clear đó bây giờ mà thế ba về đó ta mà về ile ta so ta mà sa là ở đây thì bạn đồ cái vào lơ tàu phụ đó tàu chỉ có đó bên này tin nhau về là ở ngoài thì bạn cái chủ về ta cái sẽ số mà ta cái về này cái phần mềm blog khi ai này professor cũng là ở ngoài thì bây giờ mà là ta mà thì phải ở ngoài thì mà về mình tìm được cái sẽ số này để đó là bạn cái nhau tin nhau về và sao cái ở ngoài thì này cái chủ ra cái về Jesus don't want people know this meaning. Okay, Jesus healing people is just a sympathy, sympathy. But this brother knew about the whole, all those regions. This is very impressive. Now, another thing is pineapple. That means why they were good out. Pineapple to super with the heart attack.
no kora a man who was demon no possessed and could not talk was brought to Jesus no pagiteno pe no pagiteno no tana de wara pa urga no tana de wara pa urga ne no pagiteno mala pa heso su o no pagiteno no awake to that fever no awake to that fever at no let no pass over su kasai su o no Penero and when the demon was dried out a lockini no tana ni tano haro pio a lockini no a lockini mono pagitena mala the man who has been you spoke no pagitena pargala no akatura fever gani awakatura gita there no the crown was a man's asset no pa pagamutir pani no tama kwara ta lo la no do David no nothing like this has ever been seen in Israel no Pagitema Pagitipa not blow tama thala pa Isla podi etu no Pagitipa not no ke mimi tinido no but this parasite says it is by the prince of demon that he dried off demon no let that go to a parasite that kevrano when he meet our love no tana asopa prince no tana akasara no grana akasa koplulo no haro tana akunilo ke pakropa tu patala patamu pakasukomo patir no ke pakrasukomo adile no Pedro Pathinya la tapit no what do you think about Jesus dried out demon do you think that the prince of demon Jesus is remember this sometime you explain something to other people no release them okay I understand about the something okay people think about you somewhere no but remember this Jesus is not the kind nice and prince of demon okay Jesus coming to earth release everything okay dry out all demon on the earth and then they get up for free okay remember no let that say shuni amata weni tamira amata le bagitera mala gesu aku do no bagitera mala amma wara ditu do akama hago kwe pa mukali eta suta kama kale kesla kuro ditu kahi pa ta the blile hakone no kro papa tu pa sa le patamu ko pakale ra dile pakama da dile akone no do bakasukumu pa sora la tapita matilpa le ta overa no over apu ni lo le bakasukumu da siko tawe ama ni lo le tapita ma le le take apu ni siko lo do pamemba te ki tai taklo tilpa ama le no ta omu oge tilpa siko lo no I want to talk you more than no Letale hutara pakropatu patala ta vitaklutil pasigoro. Kane bakatura bakala the face of the Canaanese woman no. Bakatena mala bakate aro kado tapani le bakala no. Canaanese pomupurgai no. Leaving the place Jesus withdraw no to the regions of the Taurus and the Sidon no. Canadian woman from the vicinity come to him no pagitena mala apamuriga no have su crying out no go thuto wera no go thuto Lord son of David have mercy on me no kasa so da yo kwa no tukanyo sakonyo yariki no my daughter is suffering terribly from demon possession. Jesus did not answer a word, so his disciple come to him and ask him, send her away for keep crying out after us. Now, pagdana pagtawi pargala yido pagdana mala pamulgai akop tutowe no akop tutowe no.
Pagkasila, no, pamadin ito kathia, no, pagkatira mo, no, papladin ito thia mo, no, pagkatira mo la apumu de gani, no, pagkatira mo la bako bake do bana bapo wera le pagkatira mo, no, tanado hone lo, no. Leta na kurara he answer no kasai su sisawara tile no kasai su sisawara I was sent only to the Lord seeds of Israel no ta mula ya le koplo le pa isla po ti pa ho no leta na kurara pa kro pa tu pa ta le tangi ta klo ti pai lo no no pay ni pa kro pa tu pa ta the woman can and kneels before him Lord help me she said no do pomuni hewedo tolo diklo amenya do siweda no kasau masaya no always siweda no he replies it's not right to take the children breast and the toes is to their dog no pagitano mala away ni no the crew no pakwilo puta osu no pagitano mala no tu tit pa ho ba no yes Lord she said no milo kasau no away tevida no but even the dog eat the crumble that's filled from the master table no pagitano mala ta milo no tera no away tevida no Pasadana kini no tweety the pani oh weda le pagitano mala akasa sonako atalo sulo pliti pasikolo no then Jesus answered woman you have great faith your request is granted and her daughter was healed from that very hour no pagitano mala kasa juta ke no tera le pamu no na odo tana le popoi lo no le ta na ko ja ro ne ta lu na khira ni no ta ba hi lo na sik ko lo no no phan ni do a pho mu ni blacky we de su ko phan ni lo no pa ke te ma la ka sa yesu ma da u we a ma no Jesus healing so many things about in the Bible you should read about that this is Matthew chapter 15 and 21 to 28. Okay, you can go back to reading by yourself. You will know exactly Jesus is very kind to all people when they have faith. Okay, when they have faith. Remember this. Don't miss out this meaning. No? Jesus is the great person coming to the earth, and there want two people all in the earth. So be okay. Take out everything by catching them. Okay, this means the great thing to all people. They are not Israel. They are Israel people. Doesn't matter. But we're so pleased to Jesus. One day we will be healed and we will be freely by Timo. Okay. Thank you so much to everyone, my friend, my brother, my sister. Okay. We should think about carefully about the high, Every person in the world should be free. No, the time who thought of a crowd, Sukomolo, but where they found a pack all the tatably a pucono and a couple look a station, a tapitama, the park when it gave Tilo Tala, a sick of ho to sepono, ye edo, with a hitagi, title, kutono. Bye bye.